engka situnget-tungenna amalan masaru lebih diamalkan di penghujung bulan Rajab, di Jumat terakhir bulan Rajab. Napaguru ki Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengamalkan gini maka malaken ni iyewe sikri iyewe pak dongenge di Jumat terakhir bulan Rajab. Kapan waktunya Ustaz? Bukan di pagi hari, bukan juga di siang hari, tetapi ia waktu ia nanti di waktu arawengi. Karena siapapun yang berdoa di hari Jumat di sore harinya sampai menjelang maghrib, disitulah sebenarnya paling mustajab na terima pak dongangi pung Allah Ta'ala. Iya pak dongangi mapuncuk mi puang. Iya. Wek kasih aga dibaca wek ke-35 riwayat Jumae arawen na Jumae di Jumat terakhir bulan Rajab. Apa manfaatnya? Apa kegunaannya? Nasan Nabi sallallahu alaihi wasallam nigi baca iye sikri iye pak dongengi wek ke-35 rilalenna yaru as Jumat terakhir, maka di iwerengi papidalle diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1 tahun lamanya di nang kana petu dalik na kulit. Jadi amalkan ieu pak dongengi. Apa doa yang paling terakhir? Engka tu biasa pat tarika makkedah. Nigi gitu mas sempajang di napahan ni liseuk na sempajang ni maka daru utu na belal lindruna di daga na runtuk sangadina takko mi bawang. Ieu beri ka situ ngatongen na engka salana engka tutujunna. Salana risesina tau di ena sempajang. Risesina tu mak dulu mas sempajang, pada di na sempajang nasabak di na mailuk makkari subawang. Tujunna yewe werek kadai, ia nar tu risesina tahu apa namanya? Tujunna yewe werek kadai nasabak tentu pada ripahan ni makkadai. Untuk pahan ni na sempajang ni, ya. Maka itu pandritata ni gini gitu mas sempajang. Lahiranna minafakir mas sempajang di patuna terima pung Allah Ta'ala. Ni gini gitu mas sempajang batin na minafakir mas sempajang di tu patuna terima pung Allah Ta'ala. Jadi liseuk na sempajang ni situ ngetungenna iya na ditu batin dan nia uli na iya na ditu lahiran. Jadi narikumilo kina terima pung Allah Ta'ala. Sempajat tak yang pertama adalah aqimis sholata li dzikri, pada cengi yolo paringarat dari pung Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madodo sadi pape balinna. Sisa alasad dinariko bulan Maulid. Andaikan bulan Maulid namuka pateras na masjid ekonoman. Betul tidak? Kemarin saya ceramah Isra Mi'raj di Desa Uloh. Sempat patacama makutan ko iya. Ustaz, kenapa itu Isra Mi'raj dengan Maulid beda rada? Apa kira-kira yang membedakan? Maka dia patacama kalau bulan Maulid Maiga tahu sekalinya bulan Isra Mi'raj bakurat tahu. Lalu saya jawab, maka dekat puang tabe kalau bulan Maulid banyak yang hadir karena matepe dekna matepe engkamana ni hadir. Tetapi kalau Isra Mi'raj, insya Allah yang hadir pada malam hari ini tau matepe mana itu hadir. Alhamdulillah. Upakulingi payment
karena memberikan salam adalah hukumnya sunnah, menjawab salam adalah hukumnya wajib. Alama sia-sia ia lolongan apalah sunnah, idi det lolongan apalah wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, alladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. Sadaqallahul azim. Toma-toma malabiki nania sadasuran malabiki sidang jamaah Isra dan Mi'raj yang kami hormati dan yang kami muliakan, alina toma-toma malabikeun Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tani Teriatan Barat yang sempat hadir, yang kami hormati dan yang kami muliakan, alina toma-toma malabikeun Bapak Imam Kelurahan Macege yang sempat hadir, yang kami hormati dan yang kami muliakan, Ketua Pengurus Masjid Nurul Jihad yang kami hormati, Ketua Panitia Peringatan Isra dan Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kami hormati seluruh tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, ibu-ibu majelis taklim, serta seluruh jamaah baik poleri tomato urone kumakuto faro tomato makun reku dek gaga masangadi. Alhamdulillah wa syukurillah dega gawerika da sifatuna ate kalila riyo ala birata maneng sangadinna rioran numakuto faro asukuru katan rigan karisese arajangan nafung Allah Ta'ala wa maraja nari pakarajai wa matanri nari patanri wa malabbi nari pakalabiri wa maraja akama syariatan nama sarupa masih, sehingga di malam hari ini kita bersama-sama hadir di tempat yang penuh berkah ini, ribulah malabbi nafungullahu subhanahu wa ta'ala, dalam rangka melaksanakan sidi acara malabbi yang itu memperingati Isra dan Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan barakana peringatan Isra dan Mi'raj yang kita laksanakan pada malam hari ini, pada engka kimat tappa baraka manginri pamma semak dararing ini nawa. Mudah-mudahan sahabat nasabari insyaallah napaturuni pammasena dan nia baraka nafungullah subhanahu wa ta'ala, khususnya di kampung kita yang kita cinta ini. Amin. Salawat dan nia papa salama rikiringan ilauri alimalabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah padan kamana kina angakui Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai umatna riyasuri mundina fungala ta'ala, sehingga padan kamana kimati lolongan syafaat Rasulullah sabari suri mundina fungala ta'ala mega matu pada mangaku umma rinabita, tetapi dek to sinariaku ngakui rinabita sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Di malam hari ini kalau tidak salah bertepatan pada 25 Rajab
Itu artinya kita sudah berada di penghujung bulan Rajab. Bulan Rajab ini termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Ta'ala sendiri rampir ridalenna akurangnya ridalenna surah At-Taubah. Agana sepung Allah Ta'ala, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra. Majepu bilanganna ulangnya risisina pung Allah Ta'ala yang naritu 12 ulang. Fi kitabillah purana patentu pung Allah Ta'ala yauma khalaqas samawati wal ard. Wattunna purana pancanji pung Allah Ta'ala langi enan niyatanai minha arba'atu hurum. Engka apa ulang termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah. Termasuk yang pertama adalah bulan Muharram. Makanya puasa yang pertama-tama diwajibkan adalah sitonget-tongenna puasa di 10 Muharram. Tetapi nasabah engkani bulan Ramadan sudah diwajibkan kita melakukan puasa 1 bulan penuh, maka turunlah derajatnya puasa Syawal menjadi puasa sunnah. Kemudian yang kedua, ialah itu bulan Zulqaidah, termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga Zulhijjah, dan yang keempat adalah bulan Ramadan. Nauleng kamakutana, kenapa yang keempat adalah bulan Rajab? Nauleng kamakutana, maka kenapa bulan Ramadan tidak termasuk di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah? Jawabannya, iero ulan ramalapuang di riweringi umatna Nabi Adam. Bahkan sampai Nabi Isa sendiri di riweringi ulan ramalan. Makanya bulan Ramadan itu dinamakan syahru ummati, ulan nami metu umatna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan bulan Rajab ini kita sudah di penghujung bulan Rajab. Artinya bulan Rajab tidak lama lagi akan meninggalkan kita. Di namai tayutama kisian itu bulan Sya'ban. Setelah bulan Sya'ban ialah itu bulan suci Ramadan. Engka situnget-tungenna amalan masaru lebih diamalkan di penghujung bulan Rajab, di Jumat terakhir bulan Rajab. Napaguru ki Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengamalkan gini maka malaken ni iyewe sikri iyewe pak dongenge di Jumat terakhir bulan Rajab. Kapan waktunya Ustaz? Bukan di pagi hari, bukan juga di siang hari, tetapi ia wattue ialah itu di waktu arawengi. Karena siapapun yang berdoa di hari Jumat di sore harinya sampai menjelang maghrib, disitulah sebenarnya paling mustajab natarima pak dongangi pung Allah Ta'ala. Iya pak dongangi mapuncok mi puang. Iya. Weka siaga dibaca weka 35 riwat Jumae arawenna Jumae di Jumat terakhir bulan Rajab. Apa manfaatnya? Apa kegunaannya? Nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam nigi baca iye sikiri iye pak dongangi weka 35 rilalenna yaru as-Jumat terakhir, maka di iwiringi papidalle diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama 1 tahun lamanya di nengkana petu dalik na pulih. Jadi amalkan iyewe pak dongengi. Apa doanya? Tengkalinga madicing. Apa cicat tomi tu bawang. Bismillahirrahmanirrahim.
Ahmadu Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu tak apalah ni, ulangi sih. Iya mulangi atau idik mulangi? Saya ulangi kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Acueki ngana karipu pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wek kasiaga ta baca mana ke 31 35 kali di hari Jumat terakhir as-soaga yesoy denre hari Rabu Kamis berarti sanadi ko dicaui. Amalkan doa ini, insya Allah masin pumana matu dalita. Amin. Oh ibu, siapa yang ingin kaya di sini? Iga melok sogi, melok mana ki sogi? Angka gapak balu kue. Ada penjual. Rata-rata pak balu. Eloki masimpo dalita mega pangalita. Amalkan doa ini narik kumelo ki buka itu kota. Cicatomi bawa melo ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Nade usuro ki ya tomi. Bismillahirrahmanirrahim. Itani iya na jolo teng kalingan ni. Ye, maku matto tu makun raya salah cede bari pancing aro. Ibu, teng kalingan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Saya kira banyak yang hafal, tapi belum tentu tahu caranya. Apa engkau tahu biasa wita baca ye, alina sibuk baca, toko na tahu tarala. Magi, watun na buka toko na baca ye rupat dongengi, manguluk ko yorona toko na tay. Sinin na to malabiki na niya surah malabiki silang jamaah Isra dan Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Situng-tungan na nareko miraj melo iramping ki maluan na masakka namulat tu sangali di panapaja irampi sejarah na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ritujunna ammirajakeun. Isra dan Mi'raj merupakan peristiwa yang fenomenal, peristiwa yang sangat luar biasa. Makanya tidak ada satu orang pun manusia yang mampu melebihi kelebihan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam selain dipalalang ripung Allah taala ipamiraja tu ripung Allah taala. Engka Nabi dipalalang ripung Allah taala tapi di naripamiraja ripung Allah taala. Engka tu Nabi dipamiraja ripung Allah taala tetapi di tosi naripalalang ripung Allah taala. Siapa Nabi yang diisrakan oleh Allah? Ia naritu Nabi Musa alaihi salam. Wattunna pangulutan Nabi Musa alaihi salam riubbiri fung Allah ta'ala ri empena bulu tursina. Wa kallamallahu Musa taklima. Makanya Nabi Musa itu dikenal sebagai taklim. Agar ia setaklim
atanna pung Allah Ta'ala ya engke si matam mira mak bicara pung Allah Ta'ala. Jadi Nabi Musa alaihi salam kemampuannya naulim mewa mak bicara langsung si bawa pung Allah Ta'ala. Tetapi Nabi Musa alaihi salam tungan ni maka dan naulim mewa mak bicara langsung pung Allah Ta'ala. Tetapi di naulim mita langsung ni pung Allah Ta'ala. Yang kedua, Nabi Isa alaihi salam kita kenal seorang nabi yang lahir tanpa seorang ayah. Betul tidak? Iaro Nabi Isa jaji kolinoi engka induk na tapi dek gaga ambuk na. Ya tu si biasa ini terkadang engka kejajian. Engka tahu jaji, engka anak-anak jaji, engka induk na tapi dek na merisa maka dek iga ambuk na. Dek gaga melok bertanggung jawab. Tapi manasa maka dek engka ambuk na. Tetapi pangulutan Nabi Isa alaihi salam memang toga ambukna. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Nariku pungala taala mapuelo cukup Allah katakan kun fayakun. Pada tahun ini sitongan na iyewe peringatan Isra dan Mi'raj. Nariko akal meluk rifake, fikir meluk rifake tidak masuk akal di natama fikiri. Nariko fikiri dan ni akal meluk tafake. Makanya yang hadir pada malam hari ini insyaallah tomata mana. Wattunna pangulutan Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh mamiraja. Nah lapor ni maka dah boleh kak mamiraja sunni. Ia rawat tu dek gaga mata put karena Nabi tak ipalaling ngiri tengah bani engkau mutu yolona subuh. Jangankan Mi'raj, waktu nabawa Nabi tak ipalali pungala taala. Waktu Nabi tak ipalali pungala taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jaraknya itu luar biasa. Kendaraan yang paling cepat pada waktu itu adalah unta. Dek pagaga oto, dek pagaga pesawat. Sementara nariko unta meluk tapake pun siulang iola jokka di Masjidil Aqsa dari Mekah ke Masjidil Aqsa siulat tol lisu. Makanya andaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam meluk malaleng dek mematona tama akaleng. Tapi pun Allah Ta'ala palalani. Walai kicet di contoh. Angka kikomai. Sementara angka keluarga tak di Mekah. Itelpongi. Sid di ko Indonesia. Sid di kota na Mekah. Tapi yang kelinga samen na. Betul tidak? Pada maturin Riyadh. Saya start dari kecamatan Cina. Berangkat ke sini jam 5 lewat. Tiba di sini kurang lebih 25 menit. Andaikan ia melok malaleng, baja itu maulu, mamiraja. Tetapi nasabak mangotoka ipalalek kak di otoy. Alhamdulillah dek pana mangaribi ang kami menak di masjid. Jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya di dalam Al-Quran satu-satunya surah yang dimulai dengan kata-kata subhanah. Agana sepung Allah Ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Mapacingi pung Allah Ta'ala papallalam peniengi atanna dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya. Tentu nariko engka Sid di mapakarennu-rennu. Misalnya engka anak tak tama masih sekolah di pesantrennya, maka nafalai akurangnya di usia 13 tahun, nafalai akurangnya 30 juz. Maka kata yang sepantasnya kita ucapkan adalah subhanallah. Engka tahu
dek gaga ajena, tetapi tomofi subhanallah. Engkau tahu dek gaga ajena, dek gaga jarinna, tapi tomofi subhanallah. Engkau tahu dek gaga ajena, dek gaga jarinna, dek to gaga ulunna, tomofi lariki manangkah dek gaga ulunna tomofi. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauleng kamakutana agar kira-kira pas sabareng ieu nabi ta ipalaleng ri Allah taala dipamiraja ri Allah taala. Ya. Jajiro waktu nabi ta Yaro Nabi sallallahu alaihi wasallam ripallalang ngiripung Allah Ta'ala karena yaro waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam malakde imasi babuah, makanya melo idihibur ko ripung Allah Ta'ala karena pada waktu itu Nabi kehilangan seorang istri yang sangat dicintainya. Siapa itu ibu? Ibu Pangulutta Khadijah. Iyaro Pangulutta Khadijah iya naruh biayai Nabi sallallahu alaihi wasallam capu waramparana untuk nafaki mak dakwangi agamana fung Allah Ta'ala benenge melok nanre wijanna wadi jaja letu 7 turunan di na capu waramparana Pangulutta Khadijah. Tetapi capu yu waramparana gangkan na makari Pangulutta Khadijah na kuadangi anak narikko pole matu matiku pada lalui abamu Muhammad sarikuam mengiwadika na halalakan sarubenna supaya ia narumatu ufakid dokora nggak narikko matika. Dan menurut riwayat watunna mate Pangulutta Khadijah iyaru kacina fakiwi 70 tipanna padahal to sugiro. Artinya apa? Ya tu waramparang ngikuang wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ya tu waramparaw engkaya punangi makukui situnget-tungen na anu na pinreng ini pung Allah Ta'ala. Dan itu nantinya akan kita pertanggungjawabkan di hari kemudian. Boleh tegi setungan na waramparat tak nania tegi tapalau. Sibuk kisapa waramparang aswani, tetapi makutuki mas sumbang, makutuki mas sidaka, makutuki pasu isaketa. Wadi jadi sogi ki puan tapi kotomi tu bawal lino sogi ki belum tentu sogi ki ko akhirat. Makanya kita hidup di dunia ini jangan hanya dunia saja kita pikirkan, tapi pikirkan juga untuk kehidupan akhirat kita. Di namai tamon rohi kolino, kotannya baja mati ki sangadi, hari kotannya sangadi minggu faimeng. Bahkan pada saat sekarang ini tidak ada seorang pun manusia yang mampu naule jamin ahli nama kadali suka ko bolaku itu mofa. Ibu dek to na marigaga kapan nariko terlambat ki cedek masa pajang isah di cicemua si tahu sepakat aku dek sepakat aku nih loh karena salah-salah sedih nasabak di payat tamaki materi. Lanjut ya, kita sholawat dulu. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kemudian yang kedua, yarwat tu mate amuri na nabi ta yana itu Abu Talib. Yarut
malade mesti bawa nabi tak patar terliwi nabi tak nasabak mate amurina di naulip wanda kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, seakan-akan terkunci mulutnya untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Di napaja napalice amurina amuri puada mani kalimat la ilaha illallah, tetapi amuri nadi naulih puada la ilaha illallah. Angkatona tu lima ganggu yana itu Abu Jahal ajak mu puada ya tu napak guru aku Muhammad aja mu paui nasabak nasolangin nasen aktor yolom. Makanya puang dari sini kita bisa ambil hikmah makadah. Terkadang itu angka pada dasi dingin. Contoh mak bangun ki masiji megan itu sepakat, tetapi angka matoce itu mak ganggu. Betul? Ya. Tuli alina bawa nasa cocok salamanatan. Ya. Narikom ke mak bansana ye Abu Jahil kedua tuh. Tapi dia tu gagak kue, kotomin rumah bila. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita persingkat saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam dipallalen dari Allah taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Wattunna di panalaturi Masjidil Aqsa, lepang ngiri Nabi ta di Baital di Bukit Tursina, lepang ngiri Nabi ta mas sempaja 2 rakaat. Purana mas sempaja na lanjut perjalanan lepas di Baital Lahmi. Ya Baitul Lahmi kunirum mondro Nabi Isa alaihi salam dilahirkan. Lepas Nabi tamas sempajang. Lanjut perjalanan materusi ala lengan Nabi ta narapi ni Baitul Maqdis Masjidil Aqsa kunirum mondro Nabi ta mas sempajak berjamaah sininna para nabi Allah hadir pada waktu itu berjamaah, dan yang memimpin salat pada waktu itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ialah itu Mi'raj. Kalau Isra malaleng, kalau Mi'raj agar ini Mi'raj pun, agar betul na Mi'raj. Ibu, oh ibu, agar ya Mi'raj. Ya senge Mi'raj betuan na minri. Itu menurut bahasa. Jadi agi-agi yang reki situngan nami raja tu memiliki motor baru, yang reki motor baru tak miraja asanna. Memiliki bola baru, yang reki bola baru tak miraja asanna. Memiliki oto baru, yang reki oto baru tak miraja asanna. Memiliki ranjak baru, yang reki ranjak baruta miraja asanna. Kamu apa ya sekna ranjang? Yang reki tu apa ya roh? Miraja tu asanna ya roh. Aku lisuki matu tapada lalu makna macina lada kasar di miraja. Ya, itu menurut bahasa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Lalu kemudian Rasulullah dipamiraja dari Allah Ta'ala. Naik langit pertama siruntu Nabi Adam alaihi salam. Naik langit kedua siruntu Nabi Isa dan Yahya. Naik langit ketiga siruntu Nabi Yusuf. Naik langit keempat siruntu Nabi Idris. Naik langit kelima siruntu Nabi Harun. Naik langit keenam siruntu Nabi Musa, dan naik langit ketujuh siruntu ipangulutan Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka ini malaikat Jibril, Muhammad letuk nasa kumewan teraki. Nasabak kapan nasa ngurapi Sidratul Muntaha, maka tubuh saya akan hancur di nol lemat teru. Kenapa Rasulullah bisa menembus langsung cahaya Sidratul Muntaha? Nasabak situnget-tungenna becuk mi cahayana Sidratul Muntaha ketimbang cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi ta, biasa kita dengar syairnya anta nurun fawqa nurin. Ikona Muhammad cahayana riasna cahaya. Ya namori pancaji matanna asoy nasabari nabita. Ya namori pancaji ulengi nasabari nabita. Maka punggawana situngan na cahaya
iana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siulun ni si bawa pung Allah Ta'ala mat terus sujud Nabi taryuluna pung Allah Ta'ala aga na baca Nabi ta subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Na inapa Nabi ta conga si talansu si bawa pung Allah Ta'ala. Jadi ro Nabi ta naulitum mitalansungi pung Allah Ta'ala. Aga na baca na po Nabi ta at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Sinin na papakarajay mubarakatu barakai thayyibat dicengi salawat asalamakenge idi manam mituna semapunangi po. Gangkan na nabali bi adan na Nabi ta pong Allah Ta'ala. Aga na sa pong Allah Ta'ala assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamualaikum mas risisimu wahai kekasihku wahai nabiku wa rahmatullah wa barakatuh pamasenan niya barakah. Jadi nari komilu ki situngan-tungan na pahangi hakikinna nan niya rahasia na sampajangi iya nari tu wa rahmatullah wa barakatuh. Rahmat pamase dan niya barakah. Iana tu hakikinna sampajan. Lalu kemudian malaikat Jibril mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi yang mengatakan syahadat kepada Rasulullah adalah malaikat Jibril. Kemudian selanjutnya situnget-tungenna ya Nabi ta risisina hakikiwi alina situnget-tungenna pamulari pancanjiri pung Allah Ta'ala. Risisina kasarain alina tusi pacapura di pancaji nabi yang terakhir. Makanya nabi itu situnget-tungenna pamulan ngiri hakiki dan niya pacapura ngiri kasarain. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wattunna nabi tari pancaji di pung Allah Ta'ala, wattunna nabi Adam di pancaji di pung Allah Ta'ala, maka dari pung Allah Ta'ala Adam pamila ni siga matamu. Na pamila matan na pangluta Nabi Adam cungai ri aras nai takkur taruki ri pintun na suruga la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Agana sa Nabi pangluta Nabi Adam puak pung Allah Ta'ala ang tagapali pamula-mula rupa tori pancaji sebelum iya agana sa pung Allah Ta'ala engkah iya naritu Muhammad asenna ya. Makanya maka dari pangulutan Nabi Adam aku pung Allah Ta'ala wadi gana sawita rupa malabi na Nabi sallallahu alaihi wasallam maka di pung Allah Ta'ala wading pakwinasan ni indok jarimu na inapa mo baca marhaban bi habibi Muhammad bani Abdillah sallallahu alaihi wasallam na baca Nabi Adam wik katallu pura na nabaca na sapuro kalau pak matana agan sana kalau pak mata di bahasa ugi na aga ampuro mata sa wirin na mata wirin na mata isapuro purana na sapuro nabita mataruto na tarupa malabi na nabita sallallahu alaihi wasallam rikanukunna pangulutan Nabi Adam. Apa hikmah yang bisa kita ambil puang? Maka di situ ngetungan na nariko melo kitu di macaka pa kita tak bakal letuki letuki nenek usahakan pada saat bangi pak bangi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah at-taruni bancai marhaban bi habibi Muhammad bani Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Tapalan ni puang? Tapalan ni?
marhaban bi habibi Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Ya naruna baca nabi ta insyaallah nariko tungke bangi pak bangi na baca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah insyaallah puradi na kabur pak kitab tak gangka mate. Bahkan nariko engka tahu tulinakan na pedik mata bacangan ni yaro marhaban bi habibi Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian yang terakhir yaro nabita salah satu tujuanna ipamiraja di pungala taala tanturi pahamanan ni dek gagal sangadina untuk tarima sempajang. Situngat-tungan na ang kami man sempajang waktu na panangulungi sempajang ni pungala taala untuk tarima sempajang. Karena kenapa? Mas sempajang miman ni nabit taribay talahmi kemudian ri Bukit Tursina. Siaga waktu na tarima sempajang nabita 50 waktu sempajang maka dani lisu ni nabita siruntuk Nabi Musa Muhammad siaga na liko sempajang pungala taala maka di nabita 50 waktu sempajang maka di pangulutan Nabi Musa lisu ko pe mamangulur pungala taala dinulim mulong makmu ya tu nasabak narin nasa mabicu to na makalas ito pa iya ibu terkadang angka masiji iya kalau di kota-kota ya tidak pernah sunyi perempuannya berjamaah di masjid. Tapi kalau di kampung-kampung ufak kongka cekdi ufak kongka dua magina koro ternyata pura tumain kali ngapa ceramah agana sero paceramai yaruna semakun raye masaro lebih imas sempajak kubolana ketimbang berjamaah di masjid. Biasa begitu. Ternyata ia rumain kalingan ngengi, ia rumain kalingai, makun rekutu. Si cocok lah ada karena saya pacar sama ia. Fadik deto nganana aku masih. Masya Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua pertanyaan nama dia Nabi ta tuli di fallisuli suri pangulutan Nabi Musa. Menurut riwayat wekaserawi Nabi tamaluli susiolog pungala taala. Makrin pangulutan Nabi Musa Muhammad kesempatan ye nasabak wadi jadi cicetomo tu bawa na palala pungala taala na pamiraja pungala taala di negara mundrina kesempatan ye alulisu ko siruntu pungala taala ini elok matoki mitalasu pungala taala tapi dia wadi ya wakka asirawi Nabi tasruntu langsung pungala taala. Terakhir siruntu pema pangulutan Nabi Musa. Makari pangulutan Nabi Musa Muhammad minuk kama kutana agar rupa sabar pungala taala engka na putama suruga engka to na putama ranaka tannega pungala taala pancaji rupa tawe tannega alena malingi dalle tannega alena malingi unruk-unrung ya aganasen irwat tuidi nabali wipaktutanana Nabi Musa tetapi engkan yang kali nga sakda pula rilangi aga nasri lalen na yerusak dai maka di lalen na yerusak dai magi mo matampulat de mak bicara Musa tungan ni mas nasen iya pancaji ko tapi makukue lisu ko nasa kampungmu mutanak gandum lisu tanak gandum pura na tanan na pupui, pura na pupu na dongiri, pura na dongiri na paning, waktu na paning, nalay iya ruwar na biang daramena. Gora pungala taala. Musa, magi mo takabaro lade. Wasan iko mo to silade tanangi, iko mo to silade pupui, iko mo to silade paningi, magi na tan na mula manang. Magi mo abyas si daramena. Agana sa pangulutan Nabi Musa puakku pungala taala yeruna seng warna wali na sabak wadi wanri makiguna ri watak kaliku yeruna sa daramina di gaga guna-gunana jadi wak biang jadi makari pungala taala Musa
pasabaran engkau utama suruga engkau utama ranaka ia runa seturu separentaku mengkalinga adaku niniri papesangkaku ia naruna sang ufade cingi onruna ilalena suruga tetapi ia runa sematinulu elok kemami raja tapi dia sempajang biasa tu makro kumi raja matinulu juga tapi ia tu mas sempajang angka tu biasa aji boleh maka dina sempajang tapi ditugaga kue kutomi rumah bila narik kotami ramalang 1 bulan full berpuasa tetapi dina sempajang magi dita sempajang kung ngaji nama tinulu kita itu mah puasa agana sejawabanna itu siruna sengiyana aku ramalangi aku gena si ulah capu to ni puasa puasa sempajang dia capu nah makanya salat itu ya de dule tatutu daki de dule tuda lewu ki de dule pakedo ala apa namanya ala leta atita manima sempajang makanya maka di andri guru tak Ki Haji Muhammad As'ad nigi nariko engka tahu naulil lutu yasna allaih naulil morong ibarana afi bahkan nulle juga yasna waye nariko di na sempajang ajak bawa nama cuir nasabak wadi jadi pahasalan apa juga ya tu bahkan para lu tapah puang nasabak ini situngan na kuramanik itu mak janji pun Allah Taala alastu bi rabbikum qalu bala syahidna melu kisum pun Allah Taala makanya maka dari pandutupan ditata ni gini majapui alina na ajapui toni tu fuanna betuan na ada ni gini misengi alina ata puluh di pun Allah Taala ni setoni tu niga maka wadi disumpah yang paling terakhir engkau tu biasa patarika makkedah nigi gitu mas sempajang di napahang ni lisek na sempajang ni maka daru utu na belal linro na di gaga na runtuk sangadina takko mi bawang iya mereka di situ ngetongen na engka salana engka tu tujunna salana risesi na tau di ina sempajang risesi na tu mak guru mas sempajang pada di na sempajang na sabak di na mailuk makare so bawang tujunna yewe di werek kadai ia nar turis sesina tahu apa namanya tujunna yewe werek kadai nasabak tentu pada ripahan ni makkadai untuk pahan ni lisek na sampajang ni ya makkadai to pandritata ni gitu mas sampajang lahiranna minafakir mas sampajang di patuna terima pung Allah Taala ni gitu mas sampajang batinna minafakir mas sampajang di to patuna terima pung Allah Taala jadi risek na sempajang ni situnget-tungen na ia na itu batin dan nia uli na ia na itu lahiran jadi narik komelo kina terima pun Allah Ta'ala sempajat tak yang pertama adalah aqimis sholata li dzikri pada cengi yolo paringarat dari Allah Ta'ala itu yang pertama makanya ketika kita sholat masjid di paringarat tak pak ketoma sempajang Allahu Akbar ya paringaran letu Jakarta apalagi nari kumalim sandalak baru mi mana nak pakai lo krim masjid itu karena semal sandalak aku lah jadi perbaiki pikiran kita makanya melalui kesempatan ini insyaallah mudah-mudahan nama seiki pun Allah Ta'ala mudah-mudahan berkahnya acara kita pada hari ini napa ni situnget-tungan nadi na cendek barakah situnget-tungan na ilulungan kenapa maka di nabi ta tudat ngetari dalenna yawanni Nabi langi fung Allah Ta'ala sebagai majelis maghfirah tudat-tudang adam penuh fung Allah Ta'ala semakin lama kita duduk semakin banyak juga nadam penuh fung Allah Ta'ala atas salata mohon maaf atas segala kekurangan narikum kadada kutapa salam melok dan pengak meraja narikum kapari adada kutapa si cocok itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan ada berkahnya wallahul muwafiq ila aqwamit thariq wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.